I'm say akwasi apia Ghana coach ko minia anhre se bi omo ye ne komasi ya no me se kura afia akwasi apia de wo se omo ye sense wonu ankasa na me dwene ho kura me ntiase ebesi de metumi ati akwasi apia Ghana for ye no wo se omo ye what you say yes masem waja masem mo se wasi woko baby se ne sofo se ha na se o ma sam antina benchi no beje ka kura ya ntimi anye kura na nra kura de yi bo friend fo ya no mu bai ya sada wo muso ya bobolu ya processing ya ba na wo se wo ye changes because boy na ye bo this is mo ye bo na so go ma wo hia obi a ode na adwene ye adwuma ko pem sa adwene na anya adwuma nipadua ne bre me kura me hu sa de mo alo de asem waja atewa ade anyankopon be ye wo pere ni nguase ne nyame afa so ahya ni nguase ne ni alimonya wa ba mu 7 minutes ni apon ana free kick bi bai eno be wuro le ball no eti wo jina asem waja ne jina ne nche no amo pepere na asem waja ne huri ye no o so huri ye enti akwane de nim se wo pin ball na free se wo pema wura ne na team e panyin si abo an wode ne hu na we na na wanam se say changes ko jasa mo aso ti bench manamra wono so wa adwene na o ka kira akwasi apia ye waji lasa mo ja talent ya ugu abanti ye ni mo asa ugu ne ni mo asa akwasi ye nu yo wo foli be ma ye be ma be di de wa me di aya se ko sam hame ye e de ba sam na hwe ma fasika ma nya no adura ma ye no ho bone dabi e no kura di da mini afa me da se waje sika e we di o te wa sam sam hame ka no di asam na me nyim me ya chese ne be ko e be de wi ase e de ba sam a da one no wa ka bibi a kira me de me nim hwe mpu asam se dia ba wi ase so bi ne beto aseresem ne se no bi ada fo me tweye ya me nko me kwasire bia na da me su na mani ase ne su wa na me su wa na tese ya shi ayi ko ka aseresem na o sire bi pe me su sisi na o sire na na ni su odi akira ni di su wa ande yala we e de na me eje we yala wonu se bi aye e bi aye ebi aye me manensen se mi wura de na me trampa sisi se bia metete wa na ma chia me ho ato me nua me ni bete na mada ne de no eye hu se ama me ana me call hospital na doctor na ka chere so eye nyini nti mo de nyini se me de na eye nyini unyina wo sra na wusu nyini kula te se no me bo eye na wo ti asem se de e wo so ndi na eye wo ti wona hwenem na hwenem to kuro no de ti asem esere na ekobasa no se wuti asem se na eye na wo sa na wani achi ne ewo so na ewo so sa na afi pronsu eni de nyame ase na me bo se ekobasa wo sa eye na wo ba wo nu sa twetwe ami eni na de no eye nyini ena me ka se bi bia ye me enti eye nyini me bo eni na me die ana so be die dia ne eno dia asem na be ma huni tentwan kuma huni msem nso semete hwa na se kwam de bia na me hram sa empanye se o ti abo ne dini se wo so a wo ti se abo ne dini so e ka ne se ye se mi sa so so e ko pem se wo de wo so no wo de wo so dia wo ke e bia se kwam de wa na hram sa e nyini je no so ye nyini ne ne nyini kura te se ni eno ni asem no te se me kura me we se nke ko be fa so aye nyini na me nyini na me so ni na ke me nyini se na me te so me nyina me to ho ameda de na nka me nyina nka na che se me kura kwam de me hram de ka so we nyina nka ape ho ni asem no ene me ko pe nyina no adu se de be yanka be yakwada sa okopa no wai me nya no wai yes awo kokosi apia kuro akwasi apia Ghana coach ai na no sabi obru sabi kronto ono no wadi samanto ama samanto woni ma dia ma shana so wa Ghana si ade kwan ma Ghana contractor se wonya obeya kwan na kama e kwa wiye na abe hu si bridge na ebu e
kwan nche na tutu na tutu odi nipa ko obi o yale ko jaga na doctor dodo na mo ntena mo ho hwe no obo ho na nipa na woni Mani. hwan enwai mia enwai na sama ba Ghana ni Asem dem. Asem we dey. Minti meko. ye ne ti se wiase ni papa na wasem sei asam ne fi he oh kwasi apia yi Ela onje na hodo. mo hwa bo ni bi se kwasi apia yi no ye yakobo bo mfinshi abaye yi ni ana wo bobi yi ana ye ko ya mfa katea nko so meba oh tie anu kana ye Senegal na ana ya mfa katea ama no Amanda ya manfrum. ana se sa na niema ana oba Ghana etu oba no ana oba Ghana fo ni dua tie wontie oh te wa shine tie muntie tie ni ye etintu oba Ghana no ana oba Ghana fo obo dua na dua no obo dua mo dina so ye bedi de ene ye so obo wo bedi de wudin obo mimidi ani ahwere hwan na bodi kwasi apia sem na me obo we wonye adwen na anya adwuma Nipadua ne bre. akwasi apia nkrofo ni baba ya no asem akọ oh tie muntie etinu achese Akwati ni. ya So fidi akwati die. So wojo papa. So obo nyina. Uye ni papa. No wojo. Akwati ni. Uye ni papa. kwasi apia pa etin kofo di pese kwasi apia na no aduane bo no kwasi apia na abedi die media men kwa kamafutu a enka tena ho emaga na kura bio opipi oha munya maka bom ama kwasi apia tese ye jina Oh, dia mu kasa tintin. masaba sai ama aha ye wo fi ye ba nyambo ochina ye ko ya ana hwiri ni ofuli bi ni bibe ana o mu yi masutiri sai akwasi apia de no eyenyine o yampa Nyini. sai mu se eyenyine ni na ina sa eyenyine yo na Ghana no kura no se me so madwene ho ehu se Ghana no kura no ya ji bie no se finhia ba jaba aduenu mu ase eno so eyenyine Eno kwasi ye. sai mo se Ghana at 50 ye di ye Ache. eti eyenyine Nyini. sabla no kura de Ghana ji ye no na nya kop na ye kura Na kura. calabash ache yipa Enti sabra no kura no. Eye koto sabra no. Ko ye Mexica. Eye koto ni ne tukura. papa no so am so mo de Ghana no kura no so no kwasi nya ntachi ne ko ye omba ye no so se de obi ade no so no so Yenim. wo no so die ne ye nyi eni muni no o wani ya se fa no fa Oh, ya brana. obi amu se woni no Akwasi wanya hwe ko su ono na bo hina. Enti mutu su mo ne din. enti se Mutu su mo akwasi din. eyenyi Eyenyi akwasi nya hwe. Ko su na bo hina. penifo mo ma musa masamba na mesa enu amudidi enu de yejimi me de mani di o ana me chese enu de yejimi simani di no sa kwam do no wani enu de yejimi What is? na be nya yese no wadane se control feed ya sa na ni penny be ase ye ko hata obo ye ni ma wo man mo ya nye kopu bi da we ya de kopu ya nye kopu no kopu ya nye bi da ye wodi am no obekum trom waja asasado de janom fa ne mrante sem nante kwa yase se Ghana empanifu awom wo bia eyenyi ti ya nye bi da kibena waswa Kimi snack! snack bena waswa Kimi snack! mama musama kimi